Violeta. Ne, Francesca. Znači, ipak si odobrila zabavu? Da, saznala sam da je moja mama voljela zabave. Da, to je istina. Što to? To, i rekla bi da je voljela zabave. Svi vole ići na zabave, zar ne? Da, tako je. Sigurno. Ali šteta što moram nositi onu haljinu koju mi je dala Jade. Uglavnom, postoje i gore stvari, kao zemljopis. Bolje da počnemo. Upravo si, da. U redu, Vilu. Ovo je Kilimanjaro i on je u sjevernoj Tanzaniji, kraj granice s Kenijom i on je najviši vrh na kontinentu. A nije li Kongo? Tomas, Tražim te od jučer navečer. kako si došao ovdje? Pratio sam otkucaj tvog srca. Što je jače kucalo, to sam bio bliže tebi. Violeta, jesi dobro? Tomas? Ne, to nisam ja. Ja sam Anđi. Tomas? Ja sam Anđi. Hej, Violeta, tko je Tomas? Violeta? Što? Tko je Tomas? Ne, to znaš. Htjela sam pitati je li test usmeni ili pismen? Kladim se da određena djevojka mašta o određenom dečku i da me želi prevariti. Ne, uopće ne, Anđi. Nije tako. U redu. Da vidimo. O čemu si onda razmišljala? O gladi. Aha, gladna si. Da, Ideš u pričekaj kuhinju, me. znači? Da. Aha, Violeta. Violeta. Gospođo, Zdravo, dobar dan. Bog. Ja sam Bravar. Donio sam kopiju ključa koju nisam jučer ostavio. I evo još jedan ključ. Oprostite, ali od čega je taj ključ? Za onu malu sobu na katu. Okej, u redu, hvala vam. Evo vam ključ u žurbi. Sad Hvala, doviđenja, okej. poštovanje. Doviđenja.